ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District ke Perlong Sisin Citayo ha kesing sajan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait ki hukum hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibahan nyos dam senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge na kementai larang baru banwan pentebit ha keneg music school. Hadin ke jing angnut jong kinong rap ke balak kham slembha bandon dagaan ke baklan ban pendu pendamno ya ke jing sha ot kilo jong ki rap jong ki haba kilet bandi sha yo shahat kelalong pat ke jing kemen ke bakrau hadin ban kaliang jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kala sim khia halor kane ke jingut ke badi hok jong ki pai ba nong rap namar kumba kalong baro sikata ke judon ke jing ot kilo ya ki rap jong ki hayo ha kinong khayi Henry kene ke jing jong ki pai ba kan longpat ke jing kemen hadin baulat jong jela upagu chohan wala ay ke jing menjur bandon ke an ba om desu ban ot kilo ya ki marem ki bawan di hayo ha ke baidi bat gane na kaliang jong chief executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council uba apni sing sim bat ke executive member bakmi ya ke tanat trade ke kongres meri kharpuri henin ke sengi ke taha ke arpu sautrik unailar arjar arpulai kilalum ya ke jingilang bat kinoilam jong kitkot ke Hills Farmer Union bani keren halor ke Establishment Management and Control of Markets Regulation Act arjar arpuwei kebadang syuyo ya ke jimenjur naulat jong jela upagu johan haba keren hakene sengi hadin jong ketiga jingilang ke IM ke bakmi ya ke tanat trade jong ke KHDC ke kongres kharpuri kalong bagane ke an kan long ke jingkerku ya kinorap namarkan pendu pendamno ya ke jingsha ot kilo ki marap ha kinong khayi Shushu kalong ru ba om tang bakan pendu ia ke jingsha ot kilo jong ki marem Henry kan pejru ia ke dor jong ki marem dak ba pentri kam ia ke minimum support price lene ke MSP ke kongres kharpuri ke 8 pauru dak boong ba ke executive committee jong ke HDC barokawai hapo ke jingilam jong UCM uba apne sing sim ka sngohun namar kene an kanwan ra ia ke jingmentoi ia ki babun balang om tang ia ki nong rap Henry wat i ki nong khayiru kabasa amanta kalong satang ban pentulun no hikam syakman kata bantau ya ki kendon bat hadin maladap bantau ya ki kendon ka isi kan pentri kam no ya kenegaan ban perking ya ke jing syak knyot bian jong kinong rap hagiyo naga liang jong presiden ke HFU uba commander syang pliang ulong ba gaseng bat kinong rap ki pen pauru ka jing kmi lenti ba ketiga anyo kanirap ya kinong rap haba kilet bandi ya ki marap jong ki nang ne syakman ha shwa kene kinong ilam jong ke HFU harangkat bat ki juhur hakriya kilalet ban ye kendu ya UCM ke HDC uba peniat sing sim kumjuru ya ke executive member badi pej ya ke tenat market kumjuru ya ke executive member ke badi pej ya ke tenat trade ke kongres meri kharpuri bad ya UCM barim uba titos star welkan ban penpau ya jesungu hak badi pat ke market ak ke baulat ulai ke jemenjur ka jingwan jong kini ki seng jong kinong rep mentah kesni syana kumu LU ka desi kat perlengo iki perlok ro balai mo kiwan sana le kadau ko baning kong ke bakiwan kalong bakiwan ai kuble le i mentang don hami ro ni jur sikria long bakiwan bat penpau ya ka jing so komen ke jongki jing songu ke jongki hadir bagi layo jing tip ba ya ketuka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act arpo la dep ayasen do gubernur te halor kata kadau ba kiwan pani kendu yana bat balai pat kidawan spesifik bat nga kalong ba ya kanika amendment ya kanika act ngilale hakatu kapor kasnem arjal arpo haka ba ngila pas hapo ka house haka openai march haka budget session openai march hapo ka session ka jungi te de halor kata kadong rem bagi suntuk ba ya kanika amendment nale akapor kejonga kum CM bat rengkat ba kejinga trelang jong IEM in charge jong ka market ikom kris kharpuri gi bro armut ni registrom hakamnu ban pen urlong ini rengkat kejinga rap jong ki officer ki jongi kamtam legal advisor jongi ba Robert Khajarin kide kini ki balong ki arsitek kumnu ban penwandur bagian ra kanika amendment bat balai kada bengior ra ini ka amendment ba ini penting kadau kalong ba PE na kapor sa kapor kadon kajing ki jong kinong rep nado ki tem ki ba mensuaru kilajuan kinong rep an halah ni nila julek hayo do na kapor na try fi kan ma bawat ki minister jong sarkar jelaru kila ali yu kejat hayo do tang na banta ban solve ya kanika issue ke badai bat ka
kata ka ot kilo tharai phe tip ba mo kalong popular ba kata ka ot kilo ka ba ki nong rep na ka por ki pen pau ya ka jing susi habai dei ba kata ka jing sha ot kilo hoi na ka liang ki isi ki barem ki la shu ai tangi ki notification mo ki babun ki don ki isi ki ba ki shu ai tang to ka jing pen bana ba ombet ban ot kilo and if you to notification is a mere notification lada pimdon da ka an pindah pi ki notification lagi spa terliru kim terekam nomor balai kan notification kalau baik tang ba pinsu hukum lani pinsu mana rekam sini ni so ban kriang subhaya ki nong ban kenang mentakasni hanya district council ban ye kendo kerpang ya UCM berkumjuro ya IM jangka market nak kementawan ai kublai kerpang hakberi bagi jingi jingi bagi jing mi ubor tension hakaba nak liang jong ulat ke jelat ulah ai ke asen dan ke jing menjur nak kementa kene ke market ak nama kawai ni ki benta kaba kentup lang hakane ke ak kalau nak kementa ban perking dan ban mana hakberi bagi jing 4 kilo ka biju pedeng nak kapor sekor hakberi bagi marrep ki jongi yang ingin su bat ai kublai ke kerpang berala ban pelung anya kene namar baru sikata jingi kunjungi kum kinorep kalong ban penduno yang jing 4 kilo dari haba kamdon ka anya ka biang kalong ka bae ban pentrikam ita iwe hingi wan kenang ne ban ai kublai kerpang ya IEM jong market bala singkai kene ho ya UCM bat kumjuro klam da klep ya iba titos iba de UCM barim bama iru iladan bentah ka bedi ke jing pen krek ya kene ka anya menjuruk ni sungtu ba nak liang jong IM labata yang ni bagadon bentar ka sorkar nak bentar pelong anya kene ti ya ka sorkar ni ai ke jing ai kublai sakawai ru ngakwa ban ai ka kubor ke basai ba ni kum kinorap ni don kono ka jing bunut dare inno khai kim dei ban pau ya ke jing ban smusi yang ni abang ya kun ni ke jing 4 kilo bat ngidi ban kilong perlok bat kino khai ngim kwa bakan don kono ke jing ya bu daps ni bat kinong khai klem kinong khai ngir kinong dap ngim dari tang ke jing kerpak long ban 4 kilo tinggi nge skam badang ni sekmat leng bakane ka an dan penduk no e kane ke jing 4 kilo ke bala pensengu de kinong dap ba kenteng haba kila penrep sispa de sipol haban ai no yaki bat sakawai ru haba ngiyo yaki marep ki bawan nasyabar kumupan haba latho sanpo kilo haba liket ni ya tiet hisan po kilo dekadi balong kunju iki marep ki jungi sakawai ngida sukumen mentakasni namar ba omdei na IEM labatai yangi ba omdei tang bakadon ke jing batai ke jing 4 kilo dari lab suru hangne hakaan bakan don ru ya kata minimum support price hakaba ni ku minum rap minum syak nyedor tan ya keniro ngida ai kublai kerpang namar ngim sim kemil nanti bakan sulang ini benta hakane ka ak dan nak yang jungi kungka hilfa mainian ni ai kajing kublai ka kerpang i bakum juru ia ICM baro bala sim kya kini yani hi ketika benta dari lawan ye kendo ya di ICM bagian mentakasni ai kublai ka Hills Farmer Union apo kajing alam kajong i presiden iba komanda kumjuru general secretary iba Alphonse tiba iki members baru khat jongka Hills Farmers Union kiba neki konsulsi repair neki unit ki repair nom la banjir ka ko hangi la iwan neki shom repair teng ai kublai ka pang shisha ki ba mla ban ni klemut dori ba mo kinda wan ha ni ka dor no ai kublai ni ka ni ka longsha bangi ru ni dak ka jing kemen na kaliang jonga kong ke IM in charge jonga market but kam tam me na kaliang jonga isi bro ko wei but yai CM jongi ru iba mla abandan lang rekat chu ban ni menta ai kublai kerpang i ru kumjo but na kaliang ka jonga hoy ngala de brief but ngala de ai ki important points ki ba habede but kanika at ka ba dang shan ni layo ay ka sen na ulat jong kajala tika benta ka basa hi menta pat kade sambangin chu hab bangin notify ikine kala ya chakmat bat kumno pat ba ngin pentrekam da ka ba perking no makani kala de kaan dengan nakaliang ka jonga kum ka iyan in charge jonga market ru bat ka isi ru barakowe nakarpat rit ya kinong khayiru ba makiru long kinsno tho dan
ba mdei ba omba ngile silen khmat yeno namar kanihi kan kawanra ya kata kajing sutu jimut hapde nongrep bat nong khai tenganget scam banang ni syakmat kinumi isu kinu kikendrum kikendram ti nganum kren jrong namar ba men kaniru ngala bakai shailut abai de main objective jong kani kaat kabai de ne bantahi nongrep ti banganget scam ba kisnem kibanman lingba kani kaat mele sero yo ni nangla shushu bitna mo nama kani kala de amendment act tenganget scam ba hakisni kisnem kibanwan ro ngatarai ki nongrep ki nong khai kinsa yo ya kataka no kataka belasandul habe na halor jong kani kaat kanum don shu kana kani ka nang ni syakmat